Kani gade kapati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Haka khatsau tarik unai weng mentau snem ka Red FM 93.5 kalayo ban rakhe ya kasngi buram jongki khna ne ka Children's Day hapo yeng ri konswet haka snong mauplang kabala tep kum ka William Lewis Boys Home lengba ka program bakar pang kabala ai kerteng Red FM Gives Back. Haka ni kasngi ka Red FM kala pelong de kijela ka yaki khna kum ka singing competition, dancing, lip sync, penalty shootout, drawing, kajing kop thok poetry, bat kiwi. Haka balayo ban sakhi ya kasap jungki khna ki basa haka ni yeng. Haka ni kasngi labon bha ki balano senyang de kijan kinap kijela ka ki kot kisla bat kiwi. Haka ni kasngi AGM jong ka State Bank of India ka rempay.com unong ila ka football dribbling uba sami lingdo ka food solution la imkhra ka Zest Cafe Gallery bat ka Pauline Media and Book Center kidai ki balano senyang cherham na ka banta kini khna bat ka bakham sutanat kalong baka kan hon sna film Ivayan Pictures Production hapok jingalam jong ikong simi kong thiang uba emiki biam bat wei nikiting shop bapau kari uba Golden Star Suchang kilawan ban pensong shet iki khna lingba ka jingkan tiu ka jongki ya ka film ka bakin supply chen ya ka bal agerteng ka thong yonga. Come on. Good. I like it. Peixinero, peixinero. Oh.